iyi ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 9 z'umugoroba i Nairobi, ni saa 12 z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Anne-Marie Niwemwiza. Ndabasuje mwese mbaha nikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa kane tariki 25 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Mu Rwanda paki yatangiye guhata ibibazo bimwe mu bigo byagaragayeho gukoresha nabi umutungo wa leta. Muri Kenya ho hiriwe hakajijwe umutekano ubwo hari yateganyijwe imyigaragambyo yo kwibuka imyaka 2 ishize habaye imyigaragambyo y'abagenzi yaguyemo abarenga 80. Mimi ni mama Kennedy. Ndiyo ndi nyina wa Kennedy Onyango, wa mwana w'imyaka 12 wiciwe Ongata Rongai. Ndahangaha kuko abana bacu bishwe uyu munsi. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashyizweho amabwiriza mashya agenga ingendo mu rwego rwo gukumira icyorezo cya Ebola. Aya makuru ahagarariwe na Bernard Bankukira. Ikaze ku makuru yacu ku buryo burambuye. Hano muri Kenya amagana y'urubyiruko yabyukiye mu myigaragambyo mu rwego rwo guha icyubahiro habiciwe mu myigaragambyo yiswe iy'abagenzi yarwanyaga ubutegetsi yabaye mu myaka 2 ishize. Mu murwa mukuru Nairobi polisi yarashe imyuka iryana mu maso ku mbaga y'abaturage bari bateraniye hanze ya sitasiyo nkuru ya polisi nyuma yo guta muri yombi bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu hafi y'inteko ishinga amategeko. Umutekano wiriwe wakajijwe hirya no hino i Nairobi. Ni inkuru ya Prime Magenge. Amabarabara ya Nairobi nta ruja n'uruza rushemeye rwayiriwemwo nk'uko byari bimenyerewe. Mu gitondo urugendo rwahora rufata nk'isaha yose mu modoka, uyu munsi wahagenda iminota 20 gusa. Abapolisi bari bazibiye amayira ashika mu gisagara hagati, amabarabara acayirirwa agaragara. Abadandaza benshi ntibuguruye imangazini zabo, kanatsinda benshi ntibashoboye gushika iyo ziri. Abakoresha benshi bari babwiye abakozi gukorera imuhira. Gushika hakorera inama nshingamateka canke mbere na henshi mu gisagara hagati ca Nairobi vyagenzurwa bikomeye. Amabarabara menshi yari yazibiwe, hashingwa za bariyeri, abajeje umutekano nabo bakaba bari benshi ku murwa mukuru. Umugwi muto w'abavyeyi babuze, abaharanira uburenganzira na bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe na leta nibo bonyene bemerewe kurengana aho abajeje umutekano bari baciye umurongo. Naho nyene bagumijwe kure, bashira ingori z'amashurwe bari bazanye ku mabariyeri yari yashinzwe nko ku metero 50 uvuye ku irembo ry'inama nshingamateka, nayo yari yazitiwe bikomeye n'insinga ziri kwa mahwa. Umukuru w'igipolisi mu ntara ya Nairobi Issa Mahmoud avuga yuko intego ataro kugira babuze abantu kwibuka. Si atugufunga barabara, lakini twebwe ntituga amabarabara, ariko ico twakoze kwari kuzibira abasuma n'izindi nkozi zikibi. Rero ibintu bimeze neza, ngaba barashitse ibintu ni vyiza suko twahejeje bose bari ngaha, kubw'ivyo dutekane dukore ku cacu nuko Jacinta Onyango numwe mu bavyeyi bari bazanye amashurwe kwibuka abana babo. Mimi ni mama Kennedy Onyango. Ndiyo ndi nyina wa Kennedy Onyango, wa mwana w'imyaka 12 wiciwe Ongata Rongai muri Kajiado. Ndahangaha kuko abana bacu bishwe uyu munsi. Nari kubikorera Rongai iyo mbishobora, ariko twashatse kubikorera hamwe. Hari n'abavuye Nakuru nyamara abana babo biciwe aho Nakuru. Umubaro wacu twawugiriye umunsi umwe ukwezi kumwe, abana bacu ubwo bicwaga n'amasasu y'abapolisi. Rero twumvikanye ko twibukira hamwe uyu munsi. Bamwe mu bavyeyi babwiye BBC ko nubu bakirondera ubutungane ku babo, bakaba basavye ko abagize uruhara mu yicwa ryabo bo bibazwa. Abantu barenga 80 barishwe, abandi baharurwa mu mirongo barakomereka igihe haba imyerekano yari irongowe n'urwaruka yo kwiyamiriza iduzwa ry'amakori. Iyo myerekano yahavuye ihinduka uruhagarara mu gihugu cose. Harafuye abandi bantu igihe haba imyerekano yo kwibuka ubwa mbere mu mwaka uheze.
igiciro cy'ibitoro bitandukanye bidatunganyije cyongeye kumanuka ikigera ku rwego cyari kiriho mbere y'intambara, aho ubu akagunguru kagura hafi amadolari 72 y'Amerika. Mu gihe cy'amakimbirane hagati ya Amerika, Israel ndetse na Irani, akagunguru k'ibitoro kidatunganyije kari karazamutse cyane karenza amadolari 110. Iki giciro cyagabanutse vuba nyuma y'uko Amerika na Irani batangaje ko bagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano mu gihe cy'iminsi 60. Kugeza ubu amata atwara ibitoro yari yaraheze mu muhora wa Hormuz yongeye gutangira kugenda. Bamwe mu bakurikiranira hafi by'ibitoro bavuga ko byitezwe ko ibiciro bishobora gukomeza kugabanuka mu minsi iri imbere. Imitingito ibiri ikomeye yabaye ikurikiranye ikibasira amajyaruguru ya Venezuela, yasenye inyubako n'amazu mu murwa mukuru Caracas ndetse no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu. Abantu 64 nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye, ariko impuguke zivuga ko uwo mubare ushobora kwiyongera cyane ndetse ukagera no mu bihumbi. Ni inkuru ya Paul Adams twumva mu ijwi rya Siriake Muhawe nayo. Ivyo binyamugigima bibiri vyabaye umunota umwe kimwe nyuma y'ikindi ku mugoroba, aho abanyevenezuela bariko barigina umunsi w'akaruhuko. Aho ivyo binyamugigima vyaturutse mu ntara ya Yaraguy ni kure metero birenga 160 mu burengero bwa Caracas, ariko amagorofa yanyiganyize anabomoka ku mugwa mukuru. Ingenzi nazo zari ku kibuga c'indege gikuru c'ico gihugu cegereye ikivuko, zirutse zihiga aho zinyegeza mu gihe ivumbi ryariko rirabagwako riva mu gisenge. Mu gihe igitigiri c'abemejwe ko bamaze gupfa kibandanya kwiyongera, President Delcy Rodriguez yatangaje ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe. Icikagurika ry'umuyaga nkuba ryari risanzwe rimenyerewe muri Venezuela ryagize ingaruka ku bikorwa byo gutabara mu ijoro. Abamenyesha makuru bo muri ako karere bavuga ko gutabara byagoranye kubera ibura ry'imiti hamwe n'ibikoresho byankenerwa. Hari abamaze kuvuga ko bashaka gufasha hirya no hino ku isi. Donald Trump yavuze ko Amerika yiteguye gufasha abo yise abagenzi bashasha kandi bashika ku mutima. Mu Bwongereza naho umunyamabanga wa leta ajejwe imigenderanire Yvette Cooper yavuze ko n'igihugu ciwe kiriko kirakorana n'abo basanzwe bafashanya mu kwihweza ibikenewe kugira nabo bagire ico bafashije. Komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'umutungo wa leta mu nteko ishinga amategeko mu gihugu cy'u Rwanda yatangiye guhata ibibazo ibigo byagaragaweho gukoresha nabi umutungo wa leta, nk'uko byagaragaye muri raporo yakozwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Ikigo cy'igihugu cy'ubwikorezi nicyo cyabimburiye ibindi muri iyi gahunda igomba kumara ibyumweru 2. Ibindi kuri iyi nkuru turabibaza Jean Claude Mwambutse. Ikigo gishinzwe ubwikorezi nicyo cyabaye cya mbere muri 76 bigomba guhatwa ibibazo na komisiyo y'ingengo y'imari. Abagize komisiyo bavuga ko miliyoni zikabakaba 400 ibitabo bigaragaza ko yasohotse agenewe gusana imihanda nk'uwo Muhanga Mukamira. Muri raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta yamurikiwe inteko ishinga amategeko mu kwezi gushize, ikibazo cy'uwo muhanda cyari cyagaragajwe bivuga ko hahora hasanwa ibintu bimwe bwacya bigasubira. Undi muhanda washyizwe mu majwi n'ugenda ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu kuva i Rusizi ujya i Rubavu. Uyu nawo nguhora wangirika, ariko unatwara ingengo y'imari yo kuwusana bya hato na hato. Hibajijwe impamvu iki kigo kidakora ubushakashatsi mbere yo gushyira mu bikorwa imirimo itwara imari ya leta nk'iyo gusana imihanda itwara akayabo. Uku kudaha agaciro ubushakashatsi ngo nibyo bituma ibyubakwa bitaramba. Havuzwe kandi n'ikibazo cy'amasoko atangwa nabi, imishinga yateganijwe ntikorwe cyangwa igakererwa gukorwa kandi ingengo y'imari ihari. Ngo hari n'ibigo bihabwa igice cy'amafaranga ateganywa mu masezerano y'isoko bitaratangira akazi, nyamara ari byo biteganywa n'amategeko. Umuyobozi w'iki kigo cy'iterambere ry'ubwikorezi Imena Munyamenda yemeye ibivugwa n'abagize komisiyo, gusa ngo hari amakosa iki kigo gikora yatewe n'abafatanyabikorwa barimo n'abaterankunga badatanga uruhare rwabo ku gihe, bigatuma imirimo idindira. Mu byihutirwa iki kigo kivuga ko kigiye gukora hari ugushyira imbaraga mu kwihutisha ikorwa ry'imishinga gihereye ku minini itwara akayabo. Ikigo gishinzwe ubwikorezi kiri mu bikabakaba 300 bya leta byagenzuwe muri raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta iherutse kumurikirwa inteko ishinga amategeko. Nubwo uyu mugenzuzi avuga ko hakiri amakosa mu mikoreshereze y'umutungo wa leta, icyegeranyo cye giheruka kishimira ko ikoreshwa ry'umutungo ridakurikije amategeko ryagabanutse riva kuri miliyari 2.5 mu mwaka wa 2024 rigera kuri miliyoni 600 ziri mu cyegeranyo giheruka.
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizeho amabwiriza mashya agenga ingendo mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya Ebola. Ubu umuntu wese uva mu gace kibasiwe na Ebola agomba kubanza kumara iminsi 21 ari mu kato mbere yuko ajya mu kindi gice cy'igihugu cyangwa se kujya mu mahanga. Izi ngamba zafashwe nyuma yuko ubu mu Bufaransa hagaragaye umuntu wa mbere wanduye Ebola, akaba ari umuganga wari umaze iminsi arimo gufasha mu buvuzi muri Kongo Kinshasa. Abayobozi ba Kongo basabye Ubufaransa gusangiza amakuru ashoboka yafasha mu gukurikirana abo uwo murwayi yaba yarahuye nabo mu gihe ibikorwa byo kugenzura ndetse no gukurikirana iki cyorezo bikomeje kongerwa ku kibuga cy'indege cya Kinshasa ndetse na Bunia, ari naho icyorezo kibasiye cyane. Perezida Trump yagiranye inama ikaze yabereye mu muhezo n'abasenateri b'ishyaka ry'abarepublikani, aho yabahangaye ku bijyanye n'amatora aherutse kuba. Muri ayo matora abasenateri 4 b'abarepublikani bifatanyije n'abademokrate mu kwamagana icyemezo cye kijyanye n'intambara kuri Iran. Ni inkuru ya Youssef Taha mu ijwi rya Juventine Muragije Marie. Iyi nama ibaye mu gihe ubuyobozi bwa Trump burimo gusaba inteko ishinga amategeko kongererwa miliyari 88 z'amadolari, ahanini zigenewe gutera inkunga intambara ya Amerika kuri Iran. Abarwanashyaka benshi bo mu ishyaka ry'abarepublikani bavuze ko Perezida Trump yinjiye mu mpaka zikomeye no guterana amagambo na senateri w'umurepublikani urangije manda ye Bill Cassidy. Bwana Cassidy yashinje Perezida Trump kutavugisha ukuri ku ntambara ya Iran, avuga ko amasezerano y'ibanze yasinywe mu cyumweru gishize atageze ku ntego n'imwe yari yarihaye. Senateri Cassidy yaje kuvuga ko yarakaye cyane nyuma y'uko Trump azamuye ijwi amutuka kubera gutsindwa kwe mu matora y'ibanze mu kwezi gushize, aho yatsinzwe na mukeba we wari ushyigikiwe na Trump. Nyuma Trump yabwiye abanyamakuru ko hari abantu bamwe na bamwe adakunda. Arakoze cyane Juventine Muragije Maria. Ubu noneho n'umwanya w'amakuru y'imikino, reka duhikaze mugenzi wacu Ive Bucyana. Igitego cyo mu gice cya kabiri cya Tapelo Maseko cyanditse amateka kuri Afurika y'Epfo, cyerekeza iyi kipe mu cyiciro cyo gukuranwamo mu gikombe cy'isi bwa mbere mu mateka yayo, ni nyuma yo gutsinda Korea y'Epfo igitego 1-0. Aya manota 3 yazamuye Afurika y'Epfo bafana ku mwanya wa kabiri ku rutonde rw'iryo tsinda inyuma ya Mexique, naho Korea y'Epfo isigara ku mwanya wa gatatu itegereje amahirwe yo kuba yakwitwara neza mu makipe yabaye aya gatatu kugira ngo ibone itike ya 1/32. Bafana izahura na Canada i Los Angeles ku cyumweru mu mikino ya 1/32. Umukino wayo na Korea y'Epfo wari umukino utarushamaje cyane kuko Afurika y'Epfo yanyuzwe no kugarira cyane maze igategereza gusatira itunguranye. Andi makipe yabonye itike harimo Maroc yatsinze Haiti ibitego 4-2, ikaba yicaye ku mwanya wa kabiri inyuma ya Brazil, nayo yashoje akazi ku mukino yatsinzemo Scotland ibitego 3-0, aho rutayizamu Vinicius Junior yanyeganyeje inshundura inshuro 2. Imikino iteganyijwe muri iri joro, Cote d'Ivoire irasabwa gusa kunganya na Curacao ngo yizere umwanya wa 1/32. Ibitari ibyo Curacao niyo ibona itike niramuka nyine itsinze Cote d'Ivoire. Equateur iracakirana n'Ubudage bwamaze kubona itike, Ubuyapani buhure na Swede, Tunisia yamaze gusezererwa irakina umukino wo kwishimisha n'Ubuholandi bwamaze kubona itike, Paraguay ihure na Australia, naho Turukiya yisobanure na Amerika. Andi makuru avugwa mu gikombe cy'isi, urwego rushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatangaje ko ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru ya Iran yongerewe igihe cyo kuguma muri Amerika mu kwitegura umukino wayo wa nyuma mu matsinda. Iran izahabwa iminsi 2 kuba iri muri Amerika mbere y'umukino wayo wa nyuma uzayihuza na Misiri. Ibi bikaba bibahaye undi munsi umwe w'imyitozo ugereranyije n'amasaha 28 gusa bari bahawe mu mikino yabo 2 ya mbere gusa. Ariko iyi kipe izakomeza gusabwa gusubira mu nkambi yabo nkuru i Tijuana muri Mexique akanya gato nyuma y'uko umukino urangira. Arakoze Ive Bucyana. Abakunzi b'urunana umwanya n'uwanyu. Ikibazo cya Stefano na Pascal cyageze mu buyobozi. Sori na Nare yabo batangiye gushyira mu bikorwa umugambi mubisha bacuze wo guhemukira Nyesi n'urunana.
yeba yabawe mbega Nadine bimbayeho ko numva capati zizamaraho amafaranga aranga yego nzira yamaze nuko utazimenyereye ariko ubundi uziriye gatatu wagira ukazihaga pe ndumva turyoshye sinzi ko umuntu yaduhaka kereka hari uwarya nka 15 yego twose se ariko Nadine nkubaze uraza mu nama inama y'iki se kandi inama y'inteko y'abaturage yewe simbizi ubu se najya mu nama nkahasigana mu nyumvira abaho urumva ntaguhombye kandi wagombaga kuza kumvuganira ku kibazo cyanjye na Stefano koko ngaho Stefano se mufite ikihe kibazo umuntu w'umugabo akwiye gusenya urugo rw'umugabo mugenzi we koko kandi ahari uriya mugabo ko atoroshye se kuko mana yanjye wenda ni mu biganiro aho abayobozi barabafasha gufata umwanzuro ariko Stefano ntashobotse uwo mwana ko ari abaye iki ndemeye ahubwo se ndemeze ahubwo ndabona ari mugeni umuzanye ayiwe ndakumva muge ibintu urimo n'ibifite umwana yenda kugongerwa mu muhanda ko bigenze bite se mana yanjye we mwana wanjye baye iki ubu n'igihe birangira uretse ko imana yirindira abantu bayo ayiwe data we mutari bimunyuze hejuru ubu kwitwe ni nk'umwana indemeza ari hehe nabwiye ko uyu mwana kuko ubu yagiyemo akabyara ariko si ubwo ndemeza ubona ari umuntu wo gusigira umwana uriya mukubitwa ndamwica nta kibazo afite nawe kandi ndemeza uraregana n'umwana urumva ko si umwana nyabaga none nawe ngo amurereshe undi mwana mugenzi we none se ubwo nagira ntimuge ndi umwe kandi ngomba kwita kuri resitora ngo ndebe ko abakiriya bakomeza kwiyongera ubu urumva nabigenza gusa simvuga ko reka gucuruza Nadine kuko ndabizi ko ibyo ukuramo imibereho y'abana bawe sibyo ndetse n'iyawe ariko none ntabwo ugomba kurundukira mu bucuruzi ngo wibagiwe ko ufite umwana muto ukeneye kwitabwaho nyine se ko ari byo nkubwira urumva nabigira ne koko ntamuhaye ndemezo ngo amuba mundebera nanjye mbe nkubara mu bindi gusa haza kuza ndamwereka araza kubona Nadine uwo ari we ese kuki baguza sori erega ya ni amasaha ya tanazi yo kuva ku kazi kandi sinshaka ko tumenyera amabanga mbega amatsiko wanteye we kuva wambwira ko mfitiye inkuru nziza nta kindi nongeye gutekereza ndayigufitiye rero ewe mbwira sha burya si ugupfa kubaza umuntu uwo ari we wese ibintu nk'ibi ngibi byacu nyine ibingibi dushaka gukora reka biba ari ibanga nibutse ko hari umugore twigeze guhurira kwa muganga kera akambwira ko iwabo hari umuvuzi karundura yego nagiye kubona mbona nguye ku nimero ye nuko arambwira ati uwo muvuzi aracyahari rwose n'igisiga cyo mu kirere agihamagaye n'ako kanya apfa kukibwira ngo ngwino kiraza kikamwitaba noneho yaduhindurira rumari nkuru iyi gisiga oya ntabwo navuze icyo kumuhindura icyo ari cyo cyose namubajije icyo kumudusigira icyangiro maze Chris yamubona akumva aramunokera yego rwose nuko arambwira ati nabishobora cyane rwose atari ukumuteza kunuka akajya amunukira nk'amafi ari ukumuteza kujya amubona akamubonamo isura mbi nyine ikintu gisa nabi cyane abandi batabona mbese ngo yamwandagaza imbere y'akamwanga urunuka mana yanjye we ubu nzaguhemba iki koko sori yego ngaho nguko rero uko yateza Chris kwanga Yesu urunuka niko rero yaguha kundi utuma gukunda akagusarira we akagusarira unyuze hose akajya avuga agenda yumva nahumura n'inzira honyuze hose kamuhumurira ayi mana yanjye we ushimwe mva mana mse nzaguhemba iki koko ahasigaye nahawe rero ugashaka amafaranga nyine kuko uwo mugabo ngo yihagazeho nyine nawe urumva ibyo akora ko bitoroshye ubundi tukajyayo umva ku bwanjye rwose nareka ibyo nagombaga gukora byose tukajyayo uretse gato ndangiza ibizamini ikiruhuko gitangire nzaba mfite umwanya uhagije tujye kureba uwo muvuzi we ubundi mpangane na rumara nk'uriya wigize akaraha kajya he ariko uyu munsi ndabona inama abantu bahitabiriye ariko ibi ni ibiki mwuka byabo niko yemwe bantu b'inyuma yemwe mutuze Pasika ndakumva nizere ko kiri mu murongo w'ibyo tumaze kuganiraho rwose ni ikibazo nshaka kubaza nako ni ikirego nshaka gutambutsa noneho ubwo ari ikibazo ushaka ko dufatanya gukemura nk'abaturage twese reka tubanze turebe niba ntawe ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi kuri izi gahunda tumaze kuganiraho yewe icyo navugaga yego ni kuri iriya ngingo yo kwita ku mutekano w'abana usanga kenshi abagabo badutererana ntabwo mva ko kwita ku mutekano w'abana nabo bibareba uyu mubyeyi ati abagabo cyane cyane muri iki gihe cy'ibiruhuko
ngo mudufashe kwita ku mutekano w'abana ntawe ufite inyunganizi ku ngingo y'isuku n'isukura no guhanga udushya. Ikindi twavugaho ni ibi byo kubyaza umusaruro amahirwe adukikije. Usanga rwose bamwe babyemererwa abandi ntibabyemererwe, ukabona ntuzi icyo bagenderaho, bamwe babaha amafaranga abandi bakayabima. Noneho rero Karemera mutuze kare mubwo ufite nawe ikibazo reka tubanze twumve icya Pascal. Icyawe nacyo kiraza gukurikiraho tumaze gukemura icya mbere. Murakoze cyane kumpa uyu mwanya bwana mudugudu ndetse n'abaturage bose baraha muri iyi nama. Ikibazo ufite ni iki rero? Ikibazo mfite rero mwese murabizi ko ubu nataye urugo rwanjye nkajya kwibera mu Kibahima aho ntahura n'umugore wanjye rwose n'abana banjye ntiduhure. Ibyo byose bamwe barabizi cyabiteye abandi ntacyo bazi. Hano muri iyi nama harimo umugabo wigize imfizi y'akarere ugenda atera amada abagore b'abandi, nanjye yangeze wanterera umugore inda amubyaraho abana babiri b'impanga. Karabaye rero. Hanyuma se Pascal ndakumva urifuza iki kuwo mugabo? Yewe rero icyo nifuza rwose mudugudu ni uko uwo mugabo yareka kwirirwa antera ubwoba aho duhuriye hose. Icya kabiri akwiye gusaba imbabazi umudugudu wose kuko ibintu yakoze rwose ni amahano nta nubwo bibaho biriya bintu. Icya gatatu akwiye kumpa ubufasha bwo kwita ku bana be cyangwa se byamunanira akabajyana, yewe n'umugore yaba amushaka nkamumuha rwose, ariko sinkomeze kuvunikira abana batari abanjye. Ariko si uwo mugabo rwabuze isoni ninde koko wamuvuze abantu twese tukamumenya? Uwo mugabo rero ntabwo muhishe rega, ntacyo muhishamo rwose. Niba yarananiwe kwigirira akabanga ari umuntu w'umugabo ntabwo ari njyewe uzakamugirira, nta wundi ni Stefano. yewe umva ko bagira ngo iki ndeme ngiye kugukubita wibaze ndiba ndi nyoko cyangwa ndi bukaso. Wambabariye nkubarira iki? Ubu se wambabariye wanjije ubu? Ntabwo nzongera mama yiwe. Ziba funga icyo kintu vuba ntiwongeye no kumpamagara nta n'isoni. Yewe uhamagara komeza ndano mu cyumba cy'abana ye. Nta n'isoni reka kirara tuzibaho ngaho. None se byagenda bite ko urimo gutonga? Ese ni ujya ni wowe Patrick komera tugari wowe wahorana. None se habaye iki? Numva utongana n'ubu uransuza w'imyoza byagenze bite? De n'umwana arimo ararira. Sha Patrick byihorere ababyeyi tuba twaragowe. Ubuse muri iki cyana aho kihe ni hano mu idirishya. Arimo arareba mikisi. Areba mikisi ko nta kintu amutumye. Ubuke kiba gishaka guca mu ruhaza rwacyo rufatwa muri Giliyadi. Ye? Ubu mutwe wafatwa niko kugumya yunamyemo gutya. Uzigiye na herera umwana cyo mukuramo byananiye. Aho ngiye gutabaza hose ngasanga abaturage bagiye mu nama. Ubu si mwana turamutabara gute mukabyarana? Ariko si ubundi ko abana bakubagana. Ubu washyize umutwe ahangaha muri Giliyadi mu gutekereza ikindeme. Ndeme mbwira. Byakujemo gute? Yadufungiranye n'umwana mu cyumba noneho nshatse guca muri iriya dirishya ngo njyane. Reka vuge. Mpita mfatwa. Ariko Nadi nta rwose ufite amakosa. Amakosa yahise. Wowe ufasha abantu bakingiranye mu cyumba ubwo se bari imfungwa cyangwa? None si yaguma n'umwana mu cyumba yari kubita. Nikiziba aho ngaho. Umva Nadi ntabwo umwana yahaguma ko umwana arambirwa vuba urumva, kandi nawe wagushyira ahantu hamwe akakubwira ko utemere kuhava mu minota 30 waba bamaze kurambirwa. Ariko guza ibintu yakoze mu gitondo ibazijije uyu mwana hari umuntu nawe babe bari kumwe mureba aho kuguma hafi akigira gutera umupira n'abandi bana. Umwana wanjye agatoragurwa n'abandi bagira neza habura gato ngo moto zimugonga. None nambwira uze ngo wari wamufungiranye mu cyumba nk'igihano rero? Namufunze gake ahubwo yakabaye n'amanyinshi aho akanarya urumva. Va muri ayo tubanza turiko twatabara umwana ave muri izi giriyaje. Ibi ni by'amakosa yakoze muraza kubisubiramo nyuma. Ngaho Stefan ikibazo cya Pascal urakivugaho iki? Ese ko bihamya bihari. Mbo icyabaye mwese naha muranzi ko ndi umufundi uhorana ibiraka. Ntabwo turi burare hano. Ubyuka uri umufundi wubaka ahantu hose turabizi. Subiza icyo bakubajije bati
ese nta hantu waba warahuriye n'umugore wa pasikari noneho akaba ariho yahereye akubeshyira nk'uko uvuga ko ari kukubeshyira? Nicyo nasubizaga n'ubundi nuko wahise unca mu ijambo nyakubahwa mudugudu. Ikintu rero nahuriyeho n'uwo mugore nuko muri ibyo biraka byanjye nyine namuhayemo akazi. Nta kindi kintu nigeze mpuraho n'uwo mugore rwose, nta kindi. Ariko mutuze none se wumva ari iki cyatumye pasikari yemeza kukubeshyira Stefa? Nyine icyo navugaga, nyine umuntu nk'uwo nguwo urugo rwananiye aba yifuza gusenya iz'abandi ngo noneho ngo abantu bose bamere nkawe. Byanze bikunze intego ye ni ukunsebya imbere y'abaturage ndetse no kunyangisha umugore wanjye Nyiramariza dusanzwe twibanira neza. Ok, birumvikanye, reka abahamya bagire icyo babivugaho kuko ibyo pasikari yakureze byumvikanye ndetse nawe ibisobanuro utanze byumvikanye. Naricara ariko hari icyo nari nibagiwe. Nubwo uyu mugabo ansabye gutyo, mu minsi ishize hari ukuntu yadukanye agakungu n'umugore wanjye ku buryo nsigaye nshaka umugore mu rugo simubone, kumbi yasohokanye na pasikari mu tubari. Icyo nacyo mucyandike. Stefano, mbabarira winzana mu bibazo byawe na pasikari, uranyumva? Isobanure ku mpanga bakureze wabyaranye n'umugore we mukobwa jana, ngewe undeke rwose. Kusuguka byagishere Kiri tubyihorere, ndumva udashaka kunyumva rwose. Hoya sha, mbabarira basi. Wikwicara ukure ngaho nawe ucare hano wari wicaye. Erega mba ngukumbuye. Kiri, ibyo nkubwira ni ukuri. Wenda nuko ntigeze ngira ubwenge bwo gufungura rekoda ya telefone yanjye ngo mfate icyo kiganiro, ariko byarabaye ni ukuri. Chérie, ndemera ko Leya yagufuhiye, ariko nanone si umunyamusozi wo gutegera umuntu mu muhanda ngo mutuke bigezaho. Ariko uzi ko utamuzi neza. Tekereza Sori nanone huriya mubyeyi n'ukuntu yitonda. Abo bombi rero wumvise amagambo bambwiye, nibwo wamenya neza abaribo. Sho, icyangombwa nuko njye nawe dukundana. Ibyo bavuga byose ntacyo bivuze. Birakivuze Kiri, birakivuze cyane kuko ni ubuzima bwanjye pe. Wakwizeye Imana ibindi ukabireka koko? Kiri, niba wahagariye umwanya wawe wizeye ko ari inshuti mu zindi, bireke rwose. Rega buriya nyesi hari nako sinzi niba navuga ko ari defo ngira yo kwirinda kubwira umuntu nabi ngo ntamubabaza. Uranga kubabaza inshuti yawe Leya? Oya, ariko nanone wibifata gutyo wagiye. Ngize nkamubwira ngo ntuzagaruke iwanjye yababara pe. Njyewe nditahiye. Ngo ugiye ute? Kiri, va mu mikino rwose. Niba waremeye ko dusubirana tukongera gukundana nka mbere, kura abandi bakobwa mu buzima bwawe. Shehe wanjye, ibyo nsabye niteguye kubishyira mu bikorwa, ariko uranyihanganira bitware buhoro. Ndavuze ngo sinshaka Leya hano ni wawe Kiri. Ndabyemeye nyakubyara, icyo ngusaba ni kimwe mukunzi. Ni iki? Kunyemerera nkabitwara mu buryo bwanjye. Uzi kuriya mukobwa utamuzi Kiri, nubitwara buhoro se akarushaho kugushakisha cyangwa akangirira nabi yitwaje ko nshaka kumutwara umugabo nk'uko nawe yabinyibwiriye. Ngo Chris mwihurizo arakora iki ngo amaranye se impungenge kandi adahungabanyije Leya? Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.
naha dusoreje amakuru twari twabateguriye ariko reka mbibutse ko mu Rwanda paki yatangiye guhata ibibazo bimwe mu bigo byagaragaweho gukoresha nabi umutungo wa leta. Muri Kenya ho hiriwe hakajwe umutekano ubwo hari hateganyijwe imyigaragambyo yo kwibuka imyaka 2 ishize habaye imyigaragambyo y'abagenzi yaguyemo abarenga 80. Aya makuru yarahagarariwe na Bernard Bankukira, hanyuma ku buhanga bw'ibyuma twari kumwe na Sharon Geruto. Genari Anne Marie niwe mwiza, mbabwira ko mushobora no gusura imbuga zacu zitandukanye. Ahasigaye mugira ijoro ryiza.